gitengera ni undu wa the expressway ukari hatubesha tunini ugakinya na ihenya ukarikia biashara ahuri biashara agitengera tuthi tuna biashara nene muno ya theme park ya ciana itago GNC Fun Place jamu nene muno twakite ya entertainment ya ciana andu marauma kinya Kikuyu magatwara ciana Borogoto kinya gitengera tene matirokaga ndu wa traffic uguo thirikari igithondeka infrastructure noguo iguthondeka expansion ya private sector kana onjorithia lora nyamu no turathondekerwo ya Keno duo ri ihingurite na nyuki kinya project nayo na nyuki to the great oasis andu no guthie marathi ni undu wa kuhinguka ni ndronire thirikari njeru ni ra negotiate ya guthondeka bara ya Nairobi guthie na Ikuru etuo duo can you imagine what will happen to Nakuru county thari githumo muthenya ungi Kisumu town ihana Australia ihana Europe wa mbere guthera na ngwiciria Professor Anyang' Nyong'o he has done an amazing job the town is very clean na ni kuona githumo ungithie Friday ndukena gitanda the all hotels ni jihuru ungithie Friday utabukite taxi ndukena gari ya gukua that means all the county governments they are also working na ngwiciria hau niho Kenya urona tuki overtake mahuri mara mangi tondu o county na compete uthie Mombasa uma Mombasa International Airport ugithie kuria Nyari guti traffic tondu Vision 2030 na yake bakire mafara makiro iguru uguo that is enabling environment ya thirikari no tondire kuria muno thirikari njeru project ratio the ciajereirio ni matige ku stop onako ni Mau road ni yakwo tondu muthurire gukibaki ari na vision kuhingura Nyandarua na Nyeri nigetha county ici inyitane gutire ati fara yakagwo iri ghost road uguo no tuli thirikari atere tondu mathikiriria ndito tige ku stop project ici ire under Vision 2030 oko ni ramport like to be thondeke we open it up nigetha carbon optiven cigithie ku bwana Kamau na andu mone mawira good no riu makanjira atiriri o haha na SMS tondu no maragitwirorera wacuri na he mundu wajira wi eloquent muno ne uraria wega andu makanyita uri oroiga makoga project ici ire nicio ciatumirie maisha mathi iguru leke juge thirikari yothe investaga long term hana wacuri kana muthikiriria ni kuiguaga pain no mwana waku akauga Kamau kari mugi atia nio makire bara ici tau na America igiakwo andu maumiaga muno magaka infrastructure uguo ithu hana Kenya leke tumiririe mugaga gutiri kiega kiumaga hega ungienda guthina koma muno ukiragetha ithatu ungienda guthina uga no uko too comfortable we comfortable muno uguo andu Kenya matikaiganire leke tungangane tugura expressway no ri tukumire miaka 30 no thirikari investire no ciana citu ndina mwana kaitagwo David na gwitagwo Alex they will enjoy the infrastructure nego sacrifice nego kwiheana ni tondu wa rucio rwitu tondu he mundu madaiguire oria kana barabara ni ireagwo riu ku nego kiuria kiu giki hahura riu kwa kumeta tondu bwana Kang'etheri twina ng'aragu thiini wa Kenya no andu a Rift marauga atiriri bebe tutina gwa kwendia andu a Nyandarua marauga waru macito no ndu wa kwaga good infrastructure tutirahota gutwara indo ici Marsabit kana Turu kana kuria kuhute uguo rire ukuna thirikari ke invest on infrastructure mararora miaka eguka niketagwo Vision 2030 tutirwa kinya no ndu indo cia Vision 2030 no tae mwenye bwana Kamau ugia ku pradera family yaku retire ndio gukura mahinde majie gutura wage gwetha kanyamu na optiven kari kuheaga income wona wakura ukuga andu mathuire no githirira ori na hinya ndwa investire ndwekire tubesha twaku handu tuli ciaraga na noguo thirikari hana iroraga long term nego thangi wacurire katuikiria nigetha ureherwo kahua tuna George Wachuri wa kambuni ya Optiven atiriria wari na hinya ndoigaga kanyamu riria wari na hinya Kamau wathukumaga waturaga bypass turacokereria Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ukire gafurasie kanyada bafuye hane mwagabuwe mundu kura ndatungaga wa ndugu owe koria ndirauga utaguthumbura nikuhikia waceke yenda kurekere tene muno
na gutiri uthomaga na rio ngi ihinda riu ni ikinyu ria gutinia mukwa wa uciari naguo wendo ri uri weciria oro wa kuhika ringi ni ngoro ya mundu kiumbe Anita ni uri wakira uguo giciria mwanake no akorwo ikwenda mwanake ucio ni akwendete Anita uriru wa wendo Gutire mundu ndirenda. Nie ndi sawa o uria ndi. o wa gatatu 2:30 cia hwaini. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Baida is a Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. No mwaka tu make sure wambui ati mundu uria wingirire haria oka auga ni nderehe ndi murwaru hana no mwaka tu make sure ati maumirira maria matumirwo laboratory macoka mari make na ingi muno mamakaga ni kurigwo maumirira macio aheri ungijira atati makwa. The great Oasis Nanyuki mugunda uyu muraogurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Good, thank you. Nä ndona ndereti ä rä a twä na rå-cinä nä rakenia aingä anyu kå ringana na message iria ndä rona må ratå gå na tå rarania twä ha tå ngä ka atä a tå rorete nakå na thä inä wa studio tå rä na må rå gamä rä ri må nene wa kambuni ya Optiven å gwä two George Waciuri. Yatä rä rä ona å tuä ka to nginya Waciuri må rä ta kepsa rä hä ndä ä no ya ng'aragu rä må rateithia atä a reke njuge ngiuka guku ndakena muno ndona mbura na twacokeria Ngai ngatho na bururi ni muhute muno county 23 nicio cikoragwo na ng'aragu na ni bururi wa Kenya ni utete ng'ombe ni ikuite na mburi worth about 1 billion uguo Kenya tururicite already a billion na tuhana kepsa turari na mucemanio muthenya wa Monday na turacanga milioni hakuhi 300 cia guteithĩrĩria matura matiganĩte thĩinĩ wa Kenya na Optiven ona thĩ turacangire mucango witũ na to ũguo tu ithe tuhana Optiven wiki rathire turarĩ Kajiado turahe family 500 irio thĩinĩ wa itũra rĩtagwo Gatataek na mbere ĩyo turarĩ Laikipia kũrĩa kwa mũndũ wĩtwo Irũngũ turahe family 400 irio wiki ĩno yũkĩte twĩkieni na twina family 400 tuko tukihe irio haria Labora Secondary School tondu kuu ni kuo mucii guo no nginya njokie makinya na mucii good riu warora ri uri haria turi uria kuri tondu tuona ta maica matekugwa na ndikwenda kuraga andu ngoro no nitago guthio gukirituhaga ungirwo ututare Waciuri uria tunginyitia muthiori uria mundu angika mahinda-ini ta maya mari no ritu mundu angika atia mundu angikara atia reke njuge hari mundu augire ati ungiona nduma yoka utheri no uguka niguo na twina mwihoko ati Kenya ni gukwagira na tuhe atongoria itu itagwo stability ni hindi riu mena marageria gu stabilize
na njuge ati mukenya haria hothe ari wa mbere ni kwiyumia wa keri kawira karia rute wega wa gatatu tubesha turia wona ri hari formula heanaga ya kwibanga thiini wa maisha nimitaga 70 10 10 10 10% aria mahana wa ciuri ni ya Kristiano ugataithikana ugateithia andu 10% ni gusave ugashiga handu no ushige sako no ushige fixed account no ushige insurance another 10% wifange taru kama ugari yako ni insurance no du kana ukina personal accident cover wifange tondu mutino ni ukaga utige utiro kihothia WhatsApp ini 70% lucio ni ciaku cia feed family yaku ukariha rent no weka maundu maku 70 10 10 10 10 ile kona thina muno ni ya gusave tondu ithui andu Africa tuli andu aku consume ni kuhuthira uko ndari hoka mushara kwa kagiri 20 kagiri 30 uko next month ngiri kuo ukaria gothe no ugisave na shirigio imwe kana igiri kana 10 usave miaka 10 ugusave mbeca nyingi muno na nikio raiguire the saving culture ndugirwa thini wa uhindi kana India ni masevaga muno na wona wa save no menya mbeca iguthie mafegi iguthie ma insurance riu na andu abiacara mathi magagikomba no ithu wa Kenya ne andu anini muno mathi ya gusave wona na mbeca ciaku no kuhuthira undu uri ungi mundu wothe wina kawira ndugathake nako ruta wira ucio utari wira waku tiga kuga ni ndutaga wira na iNooro u ni wira wa mundusa wira ucio ni waku na wona waruta wira na kio ona munene waku ni amenyaga kama uwe haha ri ni na ndigutinda ngiria thina wira ni kuruteka haria hothe mundu ari murimi wi haria limatari we murimi na bemwe inyu hana Optiven mwendie migunda tari oro inyu tiga korora andu angi neguo oko ni promise muheana muheane na muhingie ugu ni gugira andu a Kenya meyumie na matikakue ngoro tondu gukua ngoro bwana kama unikiro na andu makirwara mirimo ya meciria netagwo mental health uko na mundu ni eitire mundu uragire muthuri mundu uragire ciana uhoro ucio wa kwi encourage ati rucio ndugakorwo rwi rwega it is the best thing gukira kiroko kauga umuthi ni kwaura muthi muthenya mwega na wona wa korona internal peace kana thayo wa ngoro kuma na mwiriri ona ugithie kugeithia andu ri ni ura smile tondu tungetera tikinya tugasmile riria maisha makagira the world is becoming complicated tugira farano ya Ukraine na Russia ni thukitie economy nyingi muno cia thiini wa thi ndaragia na andu na customer ite kura UK they are also suffering you know uguo maisha matiguthia ati magirite no menye kama undu ungi uria population irongerereka thaici tuli 7 billion people thiini wa thi na marauga 2050 ni tukuringa 9 billion uguo no resources iranyuika uguo life will never be easy no nigetha nawe ugarore mubira ri mecira no ginya magaruke thengio he andu ndirarira ndigura hakirwo uhoro wa tumenyere bei iria ciekwe cia indo kana cia maundu ni wekaga ni watu formula 70 10 10 10 teni mawatira ni ya go save na kuma heana ngerekano yaku wa ciuri tungi save ni kuria gwa sako rucine ru twathoma uhoro wa sako emwe ihana iranengerirwo etagwa teana githungu mundu uria neagwo kindu kirathira etagwa te hendu mamwitaga oke kumenyerera kindu kikona akiriukie steward muramati no riu ri tugutwara gwa sako ici mundu angigitigira ni kuri of course gutiagaga matumbe mamwe ma moru kana you know the bad seeds kuri okuo iko cienjega no gitigira sako ri ndugutigira mafegi ndukiga fixed account wetigira mafegi ri nduguthi insurance wetigira ma insurance ri Optiven ndikiri kundu ku invest na properties wona wakura ni uko dispose kana wake kana ukomborithio kona residual income ugu kwina mieke mingi muno ya go save kana ko invest good ni wekaga ni wagweta horo wa Optiven na wagweta horo wa properties he kiuria ingenda ukuria wa ciuri ngoretwo ngeciria na gikote ukameciria ni makwa muringi muno andu aria mwendagia migunda mwega angimenyeka atia mwega ukuhingia kiraniro giake wajira uranyenderia mugunda ciringi 200,000 250,000 milioni imwe gore kiria wanjirira nikio gikuria mugunda ucio ndiragura na hatire marihi mangi ugacoka gwitia master duty bes uguo maruta macho no nyende waririe mwiroreri uyu wakwa nigetha rucio ndakana nguithie murigo anjuria atire muraina wachuria andu na muri uhoro wa kambuni cia wendia wa migunda ituhenetie na itatwiraga uria kuri reke njuge uguri wa properties ni uguri very interesting wana uguri wa stock ile citagwo hiza na githweri ati before ugurite property no kuri kambuni fulani kana kuri Optiven njiraga andu muno
wa mbere urore kambuni yo ri ikoretwo guko miaka igana tarau ni ndarucire 5 million na mistake ira ndekire ndiarorire kambuni ino ikoretwo guko miaka igana kumbe kambuni yandikithitio miaka iri ikagura mugunda ne kanyenderia na ria mamenye ni mahenia ri makihinga kambuni na makihutia bena makiura magithi mathimu besha ikenywa mai na mathomete ibuku ria korita gosolele kanigo ni mo story yo ni story ndaihu muno na gereria ndimeraga atiriri onokoroka kura Optiven thi wone mugunda ucio first wone kana mugunda ucio wikuo na no uthie ku wone signs ungigathi kundu kore beacon ni ndute ura kana uthie kundu kore sign yandikitwo land not for sale or private property icio ni signs kana wone mundu akoni mugunda akiuraga arakoni na ihenya ndigetha ume ndagakorererwo iyo ni side yengi na wona wathi wake nari ira mundu rehe title wane yo title yo ri ni undu wi bata muno gwika saci ya title yo uthie kuria kwa migunda ko ni kuria twendia na nyuki thie hau ha na nyuki registry ikasaci wone kana mugunda ucio wikuo saci ni atiriri ritwa ria ri hau ri ni la correspond ni tuge ngini kama uredia mugunda kama uyu niwe Kamau mwiti ID urore kana ID no ni ya Kamau na ID number na bisha tondu makifunjaga ID oni thitwa na gogo guo mundu agoka ritwa no tiwe ni imposters wona no oko ni kambuni ri itie CR12 kambuni ino no mwene CR12 kira gatiriri mwene ya director ni ngania kigathie kihitane ni ukumenya director ni waciuri ni kumurumirira ni unarora kambuni ni warora maritwa ni warora mugunda na ni weka saci yaku uria mundu atiriri ndegirira deposit ri no nyajie gwika marking fence nigetha wone kana kai mundu guka ugena mundu analyze system no be very careful thithi tumiraga wona wagura ri thi wike marking fence ona ugari this is na wajie kuhanda miti riu nona hena confidence na finally transfer uria kana kwina additional cost taithi tumiraga wega muno kuri migunda tumiraga ntukugurihira transfer cost igoti registration no kuri tumiraga ino ni kwirihira your transfer cost from the word go ni tumiraga upfront tuka disclose na wona weka oguo na ukona wakiri o involve lawyer waku nigetha process yo ithie iflowite wega bwana Kamau good hari kiuria kiroka kuma kuri mundu gwitwa Joan ihinda riri turi riretwo ria recession warora na uge waku wa ciuri urona tari ngikara ihinda rigana atia recession ndikaraga muno ndikaraga tarugira thini wa globally kwina maburi mengi mena mathina ma recession no recession thia more than 3 years asha good after 3 years mundu makagira boom ni gukayukaga na kihiri recession nirio kambuni ithondekagwo ni andu meciragia differently ni andu matongaga uguo wewe na biashara hatu kwene hindi nguhinga tawi ya covid ndio no mahingire no ni ndajirie nyamu yetagwo George Washuri School Mentorship na nderaga andu biashara ndukahinge hingura no koni online ono koni Zoom tondu ona wahinga what happens customer kuno mahingiriria andu aku arute wira star employees no mahingiriria na ndahati kwene kali lot of companies matikahinga oni the opportunity ya hingire ona muthenya no mwe na twahinga mirango tikuwa twahinga online na nikiwonire after covid we just picked good haya ni wagwa wega na he mundu uraturia atiriri how can Kenya private sector support young startups such as mine he mundu na ka startup ga kena no kanini aroria muri undu mungemo nyitirira leke juge wina startup ni no weke maundu meri wembe ni gucaria mentor mundu wa ukwira no wikio no uthie haha nigetha ndukagwe irima taru as a individual ni ka mentorship ya biashara ni wetagwo George Washuri School Mentorship uthie ka haria www.georgewashuri.com ukaregister na tutirihagia ngakomenta good no nigetha ugie certificate ya George Washuri School Mentorship no nginya u attend 70% of the classes nigetha u graduate na graduation ko kuria GMC kuria Kitengera ni kutu graduataga ni tulekire cohort 4 ni turarege no cohort 3 ni turarege cohort 4 uno juri mundu ciroria kiuria tengera hau register ngaguthomithia thomithanagia kiroko ithaa rimwe ngaguthomithia uria ungithondeka biashara vision yaku uria ungihota kuhoya the right talents nigetha wauma hau niko biashara ikuhota gukura na tuna testimony nyingi muno andu makoretwo magithie through that mentorship tawi he mwanake wa miaka 23 niwe wari cohort 1 thaici andikite anake angi 22 good
uguo mentorship works. Number 2 KEPSA niko na program ya especially the young people na you know mentorship no mathithe no website ya KEPSA ma register na ni matrain agwo muno tawe nyamo netaga ajira ukiregister hau no ga train ni andu matiganite andu mena experience itiganite ni hana George Washiri di trainer ko undiritaga ko na training acokera website yo yako etagwo www cohort 4 irajia mweri wa February tumanore tumathomithie matikagwe ta George riu ni ndagwire maite 15 ukaji biashara ekagwa ukaji no ekagwa ukaika kaha ekagwa na ndingienda mundu ungi agweta George Washiri nikio tweka mentorship ino nigetha andu aitu mararame rekegwire kama urire andu makwarama ri buruni waramaga na nikio hari kindu thomithia gitagwo abundance mentality hindi ciothe rio kuruta wira tiga gwiciria wa competition hindi ciothe kuruta wira tiga gwiciria uri uko na bemwe we ruta wira ucindane na we mwenyewe you compete with yourself niguo tuthomithia andu biashara nigetha ithuothe twakurari buruni ndwikura na njoke hari andu ndirona me online a biashara kaingi muno tutuikaga village champion andu bathi kura gwitu Nyeri we ni we munene wa hardware nduri Kirinyaga nduri Githumo nduri Mombatha leke tuhingure meciria nigetha onethe andu biashara ri tutige gwiciria tu uhoro wa Kenya leke tuhure biashara kuria DRC niko na option twari DRC twari kuria Ethiopia leke tuhure biashara mabũrũri ma Africa leke tuhure biashara globally tondu tweciria uhoro wa o Kenya peke yake tuko tuli village champions kamuri kegwire makambuni ma Nigeria me Kenya makambuni ma China me Kenya niki gituma Optiven ikoro itari China kana iko itari DRC Congo ni ndu agukunderia meciria na tumentaga muno ndo biashara think bigger tigo ciro competition ati Optiven ni marekirio na ndio tukofie tiga ukofia ngeya kuhete mutu wa gwiciria bwana kama neguo by the way na ngiongerera hau aciurire nona nginya andu a wira tari guku tuli uta Kilimani urakora kinyuthi wa kuma Burundi mekwa inge muno haya ile tura marutagera salon maumete Rwanda ukarigwa atiriri kwao ri twikuo gutire teige na no njuri andu a Kenya muno kira bururi ugithie bwana kama uguthie ha Rwanda ndukunidi passport no kibande ndugithie ucere guthia Tanzania riu mena president mweru itagwo Suluhu na nindete Kenya ducere kuo nigetha togwiciria tukuhingura biashara Kenya no hingure biashara ona mauri matiganite na yo ndore no turagietha ri ino ina upungufu ri igioke Kenya good no watu rohoro wa mentor ingimenya atia mentor mwega tondu riu no ikwa andu angena mangege gutara makurorie ruwe mentor ni maita meri no kuona virtual mentor virtual mentor riu ngijuria mai virtual mentor ni brand trace wadi damuona kana Joel Austin ni ndimagira video cia ngathikiriria no kuona mentor George Washiri uthi YouTube ya George Washiri YouTube uthikirie njikaga video maita meri o wiki cia comment andu no kuona mentor physical no gijoko ni mundu ringi ni adimayaga ni ngiroraga Washiri kauga hi kabuni tago Optiven ri ni ona bemwe thiini wa East Africa hari real estate ri niki Washiri ekaga ndenda guthi kuona Washiri ndimuri ciuria ithatu ithano nigetha ngie na wisdom ucio ni mentor tariu ni ungijuria George Washiri who is your mentor wakwa na bemwe ni Dr. James Mwangi wa Equity tondu athondekete mawira kabuni ikatuika 1 trillion bank iri kinya kuria Rwanda ucio ni mundu wa ndima ya gauri ati niki Dr. James yekaga the other mentor ni Manu Shadaria ndimwe ndu wa philanthropy na nikionaga Optiven Foundation we do a lot of uhoro wa guteithia mentor yoge ni Vimarasha ni ndu wa private sector ugo no ginya wadema mundu kama uge uyu niwe gwira kumuona umucarie mucemanie nake umurie ciuria uthome thank you haya good tukerekia niki kiigaga ugeciria kiigaga biashara muoyo kana niki gia bata muno hari biashara ya mundu ena mukawa mundu ena garage mundu ena kambuni ya transport yani biashara yothe iria tukirutaga cigagwo muoyo niki ituragio niki ni mbeca ni andu aria mararuta wira kuo kiregio ndike bwana Kamau na no nyende athikiria itu mathoma ibuku ria garitagwo how to start small and build an empire urugejia kanini na kambuni ethereme no maundu maria me bata muno thiini wa biashara wa mbere ni kioneki no kinyo kona kioneki ya biashara yaku turugiria Optiven kioneki ganyu niki tugaga na githungu to be the champions of socio economic transformation ate uri othe tureka turenda andu magunike economically na socially niko tukona foundation tutethagia andu matiganite wakeri itagwo the people no ginya andu aku maroro wega umaturiti wega umarespect nigetha makiruta wira ri mena gikeno kia ngoro undu uri ungi ni systems tariu bwana Kamau gutiri mundu ururahurira thimu kumura njukire tondu Optiven kwina systems kwina andu mathomete gukira George Washiri kwina andu oge gukira George Washiri ati system
nä raruta wä ra ä tagwo systems and structures undu uria ungi muno kambuni ukorwo ri compliant riha magoti maku ni andå akä korwo nä KRA nä getha ona å ngä thiä kwa advertise gå kå inoro rä ta rä ithuä tå rä gå kå inoro tå ra advertise o må thenya rä tå tirä tigä ra tondå tå rä arä hi a igoti na reke ngwä re bwana Kamau tå rä ha igoti nene må no igandå ku na wona watuä ka compliant rä u ndå gwä tigä ra na kambuni nä gå kå ra å ndå å rä wa må ico ndå gatukanie uhoro waku wa personal na kambuni taru ni hana George Waciuri ndehagwo salary ni Optiven ingithie Optiven ndute mbeca na ingiruta director wa finance no ari dinia taru ngikurora karaji juge kama uthi gurwo karaji haria GMC haria Kitengera no direngwo to separate personal issues na kambuni na maundu makambuni wona tweka uguo kambuni ni igutherema na ni igukura good wa mwisho kiuga gohoro wa Ciuri muri ta Optiven rugorie kiaku muri yona kumyaka eroka ithi tuhana Optiven wa mbere wa twikaga muno ni kwendia citagwo prime value added properties tukagura property that tureta the great oasis iria iNooro ikote advertise tugekira mabara tugekira mai tugekira maundu mothe na turameta bigger is better ukagura eka ithano eka imwe eka igiri nuthu eka na tukera andu kire kwenda gwika tugakuguide na tweka uguo ri tuhana Optiven to kwendia tu at value added plots twikaga hospitality twikaga foundation no miaka rekejuga by the year 2040 twenda gukorwo thiini wa mabũrũri 20 thiini wa Africa 20 countries in Africa na kiu nikio kene kigitu undu wa keri turenda guthondeka 30,000 jobs by the year 2030 na nikio naga Optiven we are ever creating opportunities hari andu ari angi taru thiini wa covid twandikire andu 200 after covid ni twandikire andu 100 na kiu nikio kene kia Optiven ati Optiven ni gutura mo gukira George Waciuri ona muthenya ura gathie gukorwo na Abrahamu Optiven ndagathie igakorwo oro kweka ruta wira na giteithia andu a Kenya na andu a Africa asante thengi muno Waciuri ni wacira wega na ucio ni undu ndaugire ndikaga o muthenya wa Jumatano kugiaga na mundu gututhomithia maundu ma biashara na Ngai atuhe ihinda ringi no turege gwita na ni njui twako turi kuona ugoka na ututare makiria ni wega thank you ndacokia ngatho thank you muno ona eroreri aito iNooro TV ni makena muno na macokia ngatho kuri George Waciuri wa Optiven ni hau twakinya kuma riu Njoroge wa Githĩnjio Kai umemerekia murihire mari na Martin Waitito Kimani wa Farmhold Investments ni njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titaguko kumago asante Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of her jelly na the best of her cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of her jelly na the best of her cream. no mwaka tu make sure wa boy ati mundu uria wingithia haria oka auga ni nderehe ndi murwaru hana no mwaka tu make sure ati maumirira maria matumirwo laboratory macoka mari make na ingi muno mamakaga ni kurigwo maumirira macio aheri ungijira atati makwa the great oasis Nanyuki mugunda uyu muraogurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki ukira